Jangen itten majjere mo janga hande no ani. Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemi. وهذا كوني الصلاة وأثرها في تهذيب السلوك وحفظ المجتمع. woni julde nde neɗɗo mo juula koko julde watta batte he neɗɗo ɗayn julde nde ne naati joom eɗen moƴƴingol jikku joom e mañara joom a haala mum e wadde mum fof no julde watta o hifdul mujtama heno julde nde wawi renir saare nde dental si wiyama islam haala mujtamal islami dental islam andi waɗi saare julɓe e saare l'islam ɗo woodi dawdol islam dawdol muslimin ɗi serti ngana ɓeɗo juulde nde mo juula tigi tigi juulde nde no wattane hande moƴƴina jikko nafa mo en moƴƴirde ha ɗum nafa saare ndene inchallah woni ko haalanta men nafa juulde inchallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي جغل يتدي الله تبارك وتعالى جولا إن لاد مكة محمد صلى الله عليه وسلم علي من سلمني أن سلمنا إسلام غون نانودون إذن جرنا alkali on e almami on e yimɓe saare e nanaba e ɗo e ñamina iɗen jarna kadi hoorejo laawol amen ɗum woni oustaz ahmad sabali hafidahullahu wa ra'a e cheikh yahya ɓe annanɗa hoorema kamɓe woni hoore nde ɗo jonde en jarni kadi cheikh jeebo thiam e yewtere nde o yewtani en ɗo ko yowiti e oɗo aqida ɗum woni finde Allah okku en fiɓude ko selli wuren e mun mayen e mun tawoyen hen Allahu tabaraka wa taala iɗen hiwro kadi cheikh alhaji sar e kala tawaɓe ɗo harayno nanirɗen noon ko assalatu wa atharuha fi tahdibi suluk wa hifde lmujtama ɗum woni julde e batte ko julde woni ko battinta e ɗiɗo jikkuji men kañumma julde nden kadi ko honnum battinta e hiwugol dente men ɗen oɗo society mo wonɗen ɗo noon menen ɗo fof mawɗu goto tan yonino ko yewte en ɓuccay hen tan e ko waɗi siɓe suuɓi ndeɗo toɓɓere yen yewtu fi mayre julɓe ɓen no heewi kono ndah julde no battinde e men ndax julde nden hino battinde e men waɗugol allahu akbar ruku sujud ɓanto immo ni ɓuyno wadde ɗum kono ndax julde nden no battinde ko ɗum yiɗuɗen memude seeɗa bi isnillahi taala ko waɗi noon allahu tabaraka wa taala o daali inna salata tanha anil fahshai wal munkar allah le wa man asdaqu min allahi qila wa man asdaqu min allahi hadisa wowlowo goonga fof ko allahu subhanahu wa taala ɓurma haalde goonga kanko o wi julde nde o yamiri nde si a ñiiɓi e mayre nde haɗete waɗugol ko boni nde haɗete wowlugol ko boni nde haɗete ko ñiddi e ko kaani kala jikku bonɗo ɓe mana honɗum fameten e oɗo aya wondema ɗe julde koko battinta e jikku julde koko battinta e jikku julde noon ko atti kon
ko hunde mawnude kal islam ko ɗum waɗi sen ari ka arkanul islam tugalel islam tugalal aranal ngal ko ngal Cheikh Thiébo Thiam yewti ɗo ko yewti e aqida tawhid ɗum woni shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ɗum woni tawhid ko ɗum o yewti no wayni min miɗo arde ka tugalal ɗimmal wa iqami salat julde ñinnugol julde ɗum ko tugalal ɗiɗaɓal immorde tugalel islam enen kadi fulɓe no woodi en hooray en hajjoyey kono ndaaruɗen dewal gootal innitirɗen noon num julɗo julɗo ko juulowo julɗo ko juulowo e hiɗen yaltini e korka ɗen tori Allah jaɓan en kono en wiyata oustas Yaya masalan hoorowo ko wiye tum oustas Yaya ko julɗo idan nde julde ɗo hinde hitti ɗon si tawi ɗum a naati l'islam a wooli seedeji ɗin ɗiɗi ko yiketeɗon ko julde kadi si en ndaari ɗe tugale l'islam si tawi neɗɗo ko mbobojo o wawata haalde o wawata wiide achhadu an la ilaha illallah achhadu anna muhammad rasulullah kana o eɓɓade ni o waɗa ishara faamen ko woni eɓɓude kon sen ari korka neɗɗo gosimo selli imo waawi o waawa hoorude faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar si a nawni walla hiɗa dow seteyagal walla ka mawɗo nayeejo a wawata hoorude korka waɗɗaki on noon sa ko yo etane kono ɗum yaltinanimo e l'islam fi o hoorani ilan en andi korka ino yana e neɗɗo ha joni o wawa wonde julɗo sen ari ka azakal kadi ko jogiiɗo jawdi taw jawdi ma ndi yoni nisab ko itta azakal waɗɗoma si ala jawdi walla jawdi ko jogiɗa kon yonani nisab azakal waɗɗakima ɗum yaltinanima e l'islam en andi on noon kadi no woodi ka o yanata sen ari ka hajju baytillahi lharam ɗon ko wi man istata ilayhi sabila buyno ɗo enen jooɗiɓe ɗo e hani makka ko haɗi ɗum yaade ala doole ko yahira ɗum yaltinanima e l'islam kono aren ka julde tanki haqqille maɗen hino toon si tawi ko debbo hiɗa laaɓi e ƴiiƴam ɓeynugol kañum e ƴiiƴam farilla julde iwata e ma yanata siɗa wawi darade juula hara ɓaaraki daro juula si tawi a nawni ɗa wawi darade ɓaaro ɗa wawi ɓaarade juula si wona ɗum jooɗoɗa tawa ɓaaraki si wona ɗum ɓaaroɗa tawi a wawata jooɗade ar waaloɗa ni siɗa wawi ajjade ajju juula ndaruɗe because ko taki woɓɓe sikkay siɓe nawni sakke siɓe barmini ɓe wiya mi wawata juuldude o barme ɗum ko faljere noon ɓe wiya mi acca ha mi ndikka mi yoɓa hombo innuma a ndikkay hombo innuma a immoto alhaali ma on no woniri fof juul si a waaloto ni ajjoɗa si tawi kaka beccal ñamal si tawi kaka beccal nanal si tawi ko hippagol hay si tawi woni ɓanndu ma ndu maayi yo Allah dandu no woodi masalan paralyse oɓe ɓanndu ɗum fof tawa ko yeeso ngon ɗum memminoto walla gite ɗen hay siko ɗum gite ɗen memminta mi anndi caka nalaɗo ka caka nalaɗo tanki wonki kinno toon haqqille ɗen no toon debbo on himo laaɓi o juulay si o juulani haray wona o julɗo yalti ka l'islam idan wattanen yiila e ɗum ɗo hittinen e fiinde toɓɓere ko wona noon kadi en yiyay piiji ɓuyi e sariyaji Allah si yiɗi farlude ɗum o nula e Jibril
alayhi salam o ara o tawa nelaɗo ka dow leydi o yettina o wi Allah wiya waɗu hunde kaari yamir mofte ma hunde kaari ha heddi julde nden ɓay allahu subhanahu wa taala yiiɗi farlude nde o yimmin jibril o wi yew ƴettanami mouhammad addanami mo o ƴettimo makka o nawi mo baytul maqdis o ƴawnimo asaman 1 2 3 4 ha ka asaman 7 kanko jibril o hatti ɗon nelaɗo feƴƴi o wi yehen o wi wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum min on ko ɗo mi hattata min jibril simi feƴƴi ɗo ren moƴƴata yan nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yeehi kanko e allahu tabaraka wa taala hay goto ala hakkude maɓɓe o jonnimo nde julde andi nde wona sama kala te kadi ko jelu farlano ara nun ko julɗe 50 de ko ɗum waɗi ɗen hani ñaganade annabi Moussa alayhi salam moƴƴa noon o walli en de 50 julde jemma e ñalorma ko ɗum Allah adino farlude ɓay nelaɗo ari ko annabi Moussa alayhi salam o landimo ko ɓe waddi o wi o Allah jonnilan julɗele 50 o wi ha moftema townoyta ɗum ɓe wawata de rutto wiya yo Allah ustane o rutti o ɗoyti 5 woni 45 o wi ha joni no heewi de o rutti o itti kadi 5 woni 50 ko non o Allah ɗoyti ha heddi 10 annabi Moussa wi ha joni no ɗuuɗi ɓe wallahi annabi Moussa no andi o 5 ɗo no woodi ɓuyɓe ala moye timmini wallahi lazim no woodi ɓe ala moye tim ɓe juulayde kono pour ɓe heɓa julɗe 5 ñande fof timmuɗe an si tawi ɗa tabiti hen wiya alhamdulillah rabbil alamin yani no weliri ni e ma ko noon sattiri e woɓɓe goo wa innaha la kabiratun illa ala alkhashiin julde no tiiɗi ino satti no teddani si wona huloɓe allahu tabaraka wa taala yo Allah waɗen e maɓɓe ɓay o wi 10 on no heewi nelaɗo rutti o ɗoyti 5 heddi 5 hay on 5 annabi Moussa wino no ɗuuɗi o wi joni mi hersi ɗe dimo ko hersowo ko wonno 50 55 ustama heddike 5 min mi hersi ruttagol ɗon wiya yo ɗoytanan kadi kono allahu tabaraka wa taala ko moƴƴo ko 50 fil adadi wa 50 fil ajr julɗele ɗen ka limore ko 5 wonɗen e juulude subaka fana yan alansara futuro jeeɗe kono subaka mo juuluɗa on ko subakaji 10 yoɓeteɗa baraji Allah ko moƴƴata fana o mo juuleten joni inchallah ko baraji fana 10 woni ko yoɓeteɗa alansara on kadi 10 futuro on 10 jeeƴe ɗen kadi 10 idan ko limore nden usta kono baraji ko Allah masɗan yiɗuno yoɓude ka 50 ha joni mo jonni en no ko janggeten ɗo wondema ha e jakayo nde ɗo julde kadi hino hitti ko waɗi noon kaka dow asaman woni ko nde farla nde ɗo julde ko kayre woni tugalal islam doskal yotomuna eyyi tugalal islam assalatu imadu ddin man aqamaha faqad aqama ddin wa man hadamaha faqad hadama ddin tugalal ngal dosgal ngal ko nde ɗo julde ñinnuɗo ɗum tabintini e mum julɗele ɗen 5 fof an a ñinni diina kam si a liɓi ɗum ɗo a welsindike mum haray a liɓi islamu ko ɗum mi inni en enen suɓiɗen e nder dewe ɗen fof innitirɗen e julɗo wiɗen mo julɗo yan innitirɗen mo nde ɗo julde la hadda fil islam liman taraka salat neɗɗo accuɗo e julde o ala geɓal ka l'islam hay fus ko sendete ka bange julɓe o yani o yeɗetake hen maslan yani geɓal nde ɗo julde awwalu ma yuhasab alayhi l abdu yawma alqiyama bimana sen wiyayno visa yawma alqiyama ko naɓorte kon ko nde ɗo julde nelaɗo ma kadi sadaka ma on hajju ma ngu korka ma kan jokkere enɗam jantagol inde Allah e dewe Allah ko rewaynoɗa e julde ma ko addete ƴeewede hen ko nde ɗo julde
si tawi nde moƴƴi haray on tigi malama, si tawi woni nde boni haray on tigi perdi, o niisi. Allah dandu en perdugol e niisugol. te kadi ko farillaji ɗin adote ndaarede. Si farillaji ɗin non si tawi ɗi timmi, o windane julde makko timmi. Si tawi no woodi hen ko manki, te miɗa andi mankay, ɓay wonde en juulay tawa haqqille men ino ka ngesa, ino ka nayi, ino kombo, ino to, ɗum ustay baraji julde hay si bonnani. ko ɗum waɗi Allah wiya ndarane jeeyaɗo am simo waɗayno naafilo, simo waɗayno naafilo ƴettom ka naafilo makko timminti noon farillaji ko waɗayno ko. idan ko adete ndaroyede ñande janngo ko nde ɗo julde. ko ɗum waɗi gorko on yo juulu, debbo on yo juulu, nene yo juulu, baaba yo juulu, ɓiɗɗo yo juulu. ko fardu ayn, hay goɗɗo juulanta goɗɗo. aye korka ɗo goɗɗo si ñawlike korka, o welsindike o wawani yoɓɓude ha o maayi, o ronayɓe mo ɓen no wawi mo horande. man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyu. siko asakal o duwano ittude, o ittali mbuɗɗinnoɗen ɗe wawi ƴedde mbuɗɗin ittanama. so heɓino mbuuɗi mo duwano yahude makka, o yahani, ɗen wawi ƴettude mbuuɗi ɗin hajjanoyam. hono goɗɗo juulanta goɗɗo. ha nde nanal ko fardu ayn. si wiyama allahu akbar wiyama hayya ala sala, ɗum mo be ko yo salligo juula. kadi nde ɗo julde maslan hittugol mayre, nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗon andi neɗɗo si fawama yeehi ha o hudditike hoore makko mo wonde nawnare nden masalan accatamo, no woodi ko sakkitoto wasiyade, no woodi ko nelaɗo sakkiti wasiyade e gurdam maɓɓe nde ɗo julde. assalat wa ma malakat aymanukum. assalat wa ma malakat aymanukum. ɗum ɗo no jeeya e wasiyeji sakkitiɗi ka nelaɗo waali e nawnare nde ɓe sanki e mum, ɓe wi mi halfini on julde nden. e rewɓe wonuɓe ka nder cuuɗi mon, an gorko on wata yeeyi oɗo doole, wata yeeyi mo jaggu, wata tooñumo. o acci nene makko, o acci ɓam makko, o acci hoɗo makko, saare maɓɓe, o acci fof, o aranima yurme o wonda e makko no moƴƴiri. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam idan no jeeya e sakkitode wasiyeji ko ɓe wasiyi assalat wa ma malakat aymanukum. ko wano noon kadi nde ɗo julde e dewe ɗen fof, nelaɗo maaki aqrabu ma yakunu l abdu ila rabbihi wa huwa sajid. neɗɗo on e dewe ɗen fof kaw ɓurata ɓattade allahu tabaraka wa taala, nelaɗo maaki ara himo sujji. sujudu noon ɗum ko woni koye julde. ko ɗum waɗi siɗen juulude fure, en watta ruku, en watta sujud. ɗon andi ko tagi ko bani adama wallinɗen yeeso men. ko Allah waɗante ruku, ko Allah waɗante sujud, kanko sujjante. neɗɗo si o yeehi ha o sujji, kala ko teddi e makko kon fof o wallini ka leydi. nde tinde ɗo nde memi leydi, yeeso ngon fop sujjani allahu tabaraka wa taala. ko ɗum wannelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maagi, sinno mi yamirayno goɗɗo yo sujjan goɗɗo, mi yamirayno debbo yo sujjan gorko makko. haqqe mawnuɗo ko jogii e dow makko. kono daganta ko goɗɗo ka o sujjana goɗɗo, ko Allah tan woni ko sujjante. joni ngo yeeso no ngo teddiri noon, a waɗingo ka leydi. juule maɗen memi leydi, koppi maɗen memi leydi, koyɗe maɗen memi leydi, gonɗum heddi hay fus. wiya ɗon subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. ko ɗum wannelaɗo maaki ɗo hebbine wako watton du'a ino hasi ko allahu tabaraka wa taala jaabinana on du'a ko wonɗon e torade kon. idan ɗum ɗon kadi fof hollay en nde ɗo julde inde jogii e place mawnuɗo ko allahu tabaraka wa taala. nde ɗo julde kadi si on tigi heɓay batte mayre nde nafamo, ko be o timmina farillaji ɗin, o timmina waɗɗiɗi ɗin, yani o yankino, o waɗa haqqille makko ka julde. ko waɗi noon si wona ɗum e mbaadi julde nden fof no waɗude. kono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki inna al abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha.
ne jeyaɗo no juula julde kono si o gayni tawa ko maslan sappa ɓangal tun woni ko o windante ɓe manara ko baraji sappo o duwano heɓude ko gotum tan e nder on sappo o windante goɗɗo on maslan tusuha jeenayon sumunuha goɓɓe jeetati woɓɓe subuha jeɗɗi on sudusuha jeegabol ɗum e humusuha masla yani e jowabal ɗum goɗɗon no ton yani wo rubuha yan naya ɓangal si julde nden feccama pecce nayi ta ko feccere wotere woni ko heeɓi wo sulusuha si feccama pecce tati ta ko feccere wotere o heeɓi wo nisfuha woɓɓe ɓen gatta ko feccere baraji ɗin woni ko heɓata ɗum woni woɓɓe ɓe heɓata haydara because neɗɗo sa wi allahu akbar ɗa duwa weddade kala ko wiyete aduna huccita e allahu tabaraka wa taala julde nden sa juulire nde hanira juulirede noon nde ceeña e jikku ma on ko ɗum sakkitorto ɗen yewtude si a tottiri rukuuji ɗin e sujuduji ɗin e waɗɗiɗi ɗin farillaji ɗin julde nden du'antoma hafisaka llahu kama hafistani yo allah reene no reenirɗalam ni si a waɗi tun sujud ruku comme gertogal si hibbanama guɓe no ngal hoccirta noon cof 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 nde huɗama kan nde wiya dayya'aka llahu kama dayya'tani yo allah yeeɓire no yeeɓirɗalan ni ɗum noon sa juuli yani a heɓani baraji tawi ko huɗegol ɗum noon haray allahu subahana taala dandu en noon haray musidɓe julɓe oɗo ko wiyete julde ko silatun baynal abdi wa rabbi woɓɓe no wi nde ɗo julde sa yinde wiyama julde salat ko jokkidiray ɗum hakkude neɗɗo on e joom makko si a salligike a darike yeeso allahu tabaraka wa taala andu ko an e allah woni e haaldu hande alkali nana baɗo so ƴettino ɗo téléphone o noddino ɗo hi excellency président adama bara ɓe yewti média on fof nanay no gasa e BBC haalay ɓennayi alkali nana ba yewtidi e président baro hande ka han ko tagaɗo rek immorde tagaɓe allahu tabaraka wa taala joni anga julde ko hombo wonɗa yewtudude ko allahu tabaraka wa taala iran ɗum ɗo hino mawni mo yiɗi sownolirde allahu tabaraka wa taala yewtudude allahu tabaraka wa taala ɗum ɗo kaka julde en ƴetta e hadis goto an abi hurayrata radiallahu anhu qala allahu azza wa jalla qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn wa li abdi ma saal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki allahu tabaraka wa taala daali e hadisul kudusi o wi mi fecci julde nden pecce ɗiɗi hakkude am min e jeeyaɗo am haray noon du'a ko jeeyaɗo an on toroto kon inchallah no woɗanimo ko tori comme mi okkaymo ɗum o wi allah woni e haalde o wi fa ida qala al abdu si jeeyaɗon wi alhamdulillahi rabbil alamin qala allahu taala hamidani abdi so wi alhamdulillah jettoje fof woɗani allahu tabaraka wa taala jeyɗo kala ko taga allahu tabaraka wa taala o wiyay ɗon direct o wiyay jeeyaɗo am mi yettilam ilan an hiɗa nanuɗa a nanani yiwɗa a yiyani andu hiɗa haaldude allahu tabaraka wa taala ko ɗum allah wiyatama sa wi a darike ka julde a wi alhamdulillah rabbil alamin allah ko wiyata ɗum jeeyaɗo am mi yettilam wa ida qala arrahmani irrahim qala allahu taala asna alayya abdi so wi arrahmani irrahim rahman yurmeteɗo kala ko taga kon julɗo e keefeero kala ko taga kon ko yo rahman ɗo rahim on ko julɓe ɓen tun naatoyoɓe aljanna ɓen woni ko jeeyi on ɗon rahim kanko allahu tabaraka wa taala jeeyaɗon si wi ɗum ɗo allah wiyay jeeyaɗo an on mantilan asna alayya abdi wa ida qala maliki yawmi ddin so wi ɗum qala majjadani abdi sa wi allahu tabaraka wa taala kanko laami kanko jeeyi no riwaya no toon maliki yawmi ddin kanko laami kanko jeeyi kanko fewjoyta ñande joddiji diina kala ko golluɗen ɗo ñande yoɓoyta ɗen yawmal qiyama jeeyɗo nden ñalande ɗon laamiɗo nden ñalande ɗon ko allah
si a wowli ɗum ka julde Allah wiya jeeyaɗo am on teddinilan majjadani abdi wa qala marratan fawwada ilayya abdi ko riwaya goɗɗo goo wi bimana o ƴetti kulle makko fof o fawi en min Allahu tabaraka wa taala fa ida qala iyaka na'budu wa iyaka nasta'in qala hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al sa wi iyaka ko antun Allah na'budu woni ko men rewata ɗum woni tawhid mo secceebo wonno e haalde ɗo nane wa iyaka ko antun Allah nasta'inu woni ko men ɗaɓɓirta ballal ngal tagaɗo goɗɗo goo wawa si wona an Allahu tabaraka wa taala men ɗaɓɓirta ɗum tagaɗo goɗɗo goo si a wowli ɗum ɗo Allah wiyay ɗum ɗo noon woni hakkunde amin e jeeyaɗan bimana ko ahadi sa tawoyi Allah yiɗa kafidi e makko wara a bonni ahadi on iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wowlowo ɗum ɗo tawa mo andi ko firi o watta shirk o kafidata Allahu tabaraka wa taala e goɗɗum goo walla goɗɗo goo haray no wodani jeeyaɗo an on ko tori noon fa ida qala ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala ddallin ihdina ɗum woni fewnu men ko ɗum waɗi du'a on ko ɗo o fuɗɗi fewna men laawol feewngol laawol ɓen ɓe neminɗa e dow mum gila e annabaɓe e waliyaɓe Allah e moƴƴuɓe gayril maghdubi alayhim wala ddallin hara a waɗali men e laawol ɓe monani ɓe tikkere ma woni e dow mum ɗum woni alyahud ɓe jangi kono ɓe gollirali gandal maɓɓe ngal ko lorrugol bani adam en yi ko woni feƴƴude fewndo ɗo e aduna o Israil ko woni e wadde Gaza e nder Palestine toñeji ko ɓe woni e toñude julɓe ɓe wara ɓe ala yurmede kala probléme waɗɗo e aduna jungo maɓɓe hino hen ɓeeɗo hiɓe jangi kono ɓe gollirali gandal maɓɓe ha Allah tikkani ɓe men torike man Allah wata waɗumen e laawol ɓen wata waɗumen e laawol kadi ɓeeɗo majjiɓe ɗum woni annasara wiwɓe Isa ko ɓiɗɗo Allah walla ko Allah ɓe rewimo e dow majjere Allah wata tegumen e laawol ɓen ko ɗum waɗi janngo o Fatiha tawaɗa andi ɗum ɗo a watta Christmas o Easter mo wonɗen ɗo ni Good Friday ko ɗum goɗɗo no landol an hanki min enen Friday je men nen fof ko good en ala bad Friday enen Friday je men nen jumaje men nen fof ko jumaje moƴƴuɗe nelaɗo maagi ko ɓuri moƴƴude e ñalormaji mon ɗin fof ko ñalngu yani yawmul juma ko hen bammen Adama taga ko hen woni ko nattina aljanna ko hen woni ko yaltina hen te kadi oɗo aduna o lannata si wona ñalngu aljuma kayru oɗo masla nguɗo ñalngu woni sayyidul ayyam fil usbu enen ala bad Friday fof ko good Friday mo arɗen fof ko good en ala ñalande ɓurɗo den moƴƴude idan ta Allah waɗu en e laawol ɓen ɓe anndanɗare ma ko majjuɓe haray qala Allah wiya haza li abdi wa li abdi ma sa'al gila ka ihdina sirata almustaqim haka wala dallin ɓay a torike o wiya ko jeeyaɗan on toriɗo gon no wodanimo ɓe mana mi okkaymo ɗum idan komi addiri oɗo hadis ko en andu Allahu tabaraka wa taala yukhatibuna fi salat Allah no haaldude men teɗen andi ɗum ko daraja mawɗo mi jonni on exemple rek siko ministre yewtuduɗa walla si tawi woni ko président noon ay e media on fof haalay ɗum joni noon an weltor tuma juulata fof arayɗa haaldude e Allahu tabaraka wa taala idan nde ɗo julde batte ko nde battinta e neɗɗo on ka jikku makko hino heewi si Allah daali inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar a yiyay julde nden inde hanuma haɗude e ko anndanɗa hoorema koko boni neɗɗo si a juuli a tabiti e julde nden gogo no jeeya e batteji ko nde ɗo battinta en sen fottude ka juulirde ka waktuji joyi en waway maslahani andodirde wowodiren yurmodiren wattane yiila aroɓe juulugol
subaka ɓe ara fana ɓe ara alansara futuro e geeƴe sen hatti geɗon goɗɗo ɗum en landodira e fi makko ka on ɗo kaari o arani ko tagi imo faawa yiya siko jumaje goɗɗe goo wiya joni yahen daaroyen mo salminen tun o rewen ɗon yahen daaroyen mo ɗum no jeeya e ay addi ko wiyete kon jokkere en ɗan kañumma e yurmodiral sen daari en tawi ko haton jinɗo e ballal aren ka juulirde yewten kawtaljo men nde o nawni ko enen juulidayno ɗo imam on alkali on salli on kawtaljo men moɓidiren mo ɓe adda yehen wallen mo naɓen mo laftani e ko nandata e sifa mo ɗum ɗo julde ino battina ayi addi jokkere en ɗan jogodiral kañumma e yurmodiral kañumma e ani e andodiral ko wannoon si tawi en fotti ka subaka en fottoyi ka fana en fottoyi ka alansara ko ɓuuri heewde a yiya yimɓe no salmodira ɗo ɓe nadde ka juma walla si ɓe gayni ɓe salmodira walla si ɓe funti ka bowal ɓe salmodira wiya oɗo noon ko hombo o lando inde makko oya woola oɗa kadi woola machallah oya waɗoyamo ziyara oya kadi waɗoyamo ziyara ɗum ɗo fof no jeeya e ko julde ko anndanɗa hoorema maslan yani koko battinta idan addi jokkere en ɗan addi maslan yurmodiral addi ko wiyete ko maslani wallodiral no jeeya e ko battinta kadi iman neɗɗo juulowo ko holli yani on ino gonɗini allahu tabaraka wa taala samnati si allah ɓe wiwo noddoɓe ɓen fof ko noddatama tawa si a notiki a ari ko nafoorema an noddowo yani ko oɗo sallijo hayya ala sala are ka julde hayya alal fala are ka malore o sa notike mo na kanko wonɗa e nafude ko hoorema koya ar juula heɓa ko wiyete on ako maslayani nafoore e ngol ɗo juulugol hino danda goɗɗo society on ko wiyete kon maslayani naafiqiyagal sahaba ɓen julde jama tentini noon enen worɓe ɓen juulugol ka suuduma ɗum ko waɗanago debbo de gorko a nawna a ala ngantu a kipani nawnuɗo nana hayya ala sala hayya alal fala juulirde no ɗon saloɗa juuloyde hay si a sallikike a juuli ka ma ɗon julde ma no selli kono ɗa mari bakkat julde nden windete selli kono ko saliɗa yahude ka juulirde kon a windanama bakkat on bakkat si ɗuuɗi no moƴƴata e ma sahaba ɓen ko ɓe andirayno neɗɗo naafiqiijo ko ɓe daarirayno kaka juulirde si tawi ɗum on tigi ala e arde juula ɓenne kaari ko naafiqiijo ko ɗum waɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe wii kala hino jeeya e julde ɓurde sattude e naafiqi ɓen julde geeƴe e julde subaka ka dowriji ga noon kadi hay ka saare goy par ce que ka julde geeƴe sa golloyi ka ngesa ha a dampi a ari si a etaki juuluɗa sa renaki sa waali ko ɗon no gasa ko subaka woni ko immoytaɗa si a juuli julde jama geeƴe ka juulirde baraji mum a windante wo juuluɗo feccere jemma mum fof no waɗa naafila si wiyoyama assalatu hayru min annawm ka subaka a immike kadi a yeehi ka juulirde windaneɗa a naafi jemma mum fof te kadi tawata kambake tawata kadi a dandete honnum ok a dandete maslayani e naafiki yagal idan nde ɗo julde nde dandi en ko wiyete ko maslayani naafiki yagal ɓay ɗo gandi naafiki juulay kono noon julde jama ɗum ɗo ino wondi e maslayani nafooreji boyi te kadi nde ɗo julde no jeeya ko nde battinta nde montanayi on tigi bakkat ayi o salligi mo salligotoɗa nelaɗo sallallah alih wa sallam ɓe wi sinno caangol akada takulun an nahar caangol a caangol si rewino o dambugal gooto e mon himo funta himo looto hen laabi joyi e nder ñallal ngal e jemma o nelaɗo sallallah alih wa sallam ɓe wi est ce que on o heddoday e tuundi ɓe wi o way nelaɗo maaki julɗele ɗen joyi ko ni ɗe wayi allahu tabaraka wa taala ino montira ɗe e ɗiɗo bakkatuji
أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وسلغي مون دا سلغاده si ndiyan ɗam si a looti juuɗe maɗen ɓe wi kala ko junngo ma memuno bakka to e tosogoy ndiyan ɗam yaada e mum. si a wuyɓike kadi ni a looti hunnduko a tutti ko wolnoɗa ko boni ndiyan ɗam yaada e mum. si a sorkinike a looti yeeso ngon gite ɗen ko darno ko harmi ndiyan ɗam yaada yon noon bakkat. si tawi woni a maski noppi maɗi ko heɗinoɗa ko harmi ndiyan ɗam yaada e mum. loota koyɗe ɗen kadi yewno ko harmi ndiyan ɗam yaada e mum. ara juula Allah yaafana bimana an siɗa salligade ka subaka haa ka geeƴe ndeɗa waalo tawa a waldata e bakkat. ɗum ɗo fof ko batte ko julde battinta. neɗɗo kadi juulowo yani o heɓay ko wiyete kon yurmede haɗaymo kadi miijagol ko boni haɗaymo ko wiyete kon fenande haɗaymo kadi ko wiyete kon zina haɗaymo ko wiyete kon wujjugol. si tawiɗa juulude hiɗa wadde ɗiɗo dartu julde mane. ko wannoon Allah wi inna salata tanha anil fahshai wal munkar. ananay woɓɓe no wiya yaadu makka sansata jikku o way si yaadu makka no duwa sansude jikku ɓe mana heɓa jikku moƴƴo. iɗan julde kadi no duwa sansude jikku. ka raɓɓinɗingol julde nden julɗo ko hulowo Allah, julɗo ko jokkowo enɗam, julɗo ko jogotoɗo yurmede, julɗo ko accowo ko boni. sabu nde ɗo julde na mbadidin tun woni ko landa waɗugol ruku sujud tun immo assalamu aleykum kono tawa an on si a sonkidi e usa sabali wiya sabali ko min yawotoɗa si Allah jaaɓi a waltata hande. ɗum ɗo ala nde ɗo julde nde ala nafa. ko waɗi noon nde haɗanima shirk nde haɗanima waɗugol ko boni nde julde nden waɗay wona neɗɗo mo anndanɗa hoorema o yani ko haalowo goonga nde jonnama ko wiyete kon yurmede. mbiɗa anndi en waway darade ɗo no mi innirno on noon koɓe inni en ɗo assalatu wa asaruha fi tahzibi suluk wa hifzil mujtama. bimana julde nden ko nde battinta e ɗiɗo jikkuji men e hiwgol oɗo society men. mi timminira yewtere nden ka nelaɗo sallallahu alih w sallam masalan yani anditen ndeɗo julde nelaɗo maki muru awladakum bisalati wa hum abnau 7 wadribuhum alayha li 10 wa farriqu baynahum fil madaji. julde nden nelaɗo maki cukaloye mon koye si ɓe heeɓi duuɓi jeɗɗi te julde waɗɗaki ɓe nelaɗo maki ekkintinmo ɗon juulugol. si yeehi ha o heeɓi duuɓi 10 te ɗon kadi waɗɗakimo taw so a wimo yo juulu o juulani ɓiyumo senndidiron paykoye goroy koye e deyoy koye ka mballiji. ko waɗi noon paykun ekkintina kun juulugol gila duuɓi jeɗɗi. on so mawni julde nden wonoyta probléme. oɗo si ekkintini fayɓe mum ɓen siɗa yaade ka juulirde a naɓoriɓe oɗa naɓori oya kadi naɓori jiwoy koye kadi nenira ɓen immike juuli ɓe neyi fayɓe ɓen e julde society men on fof o moƴƴay. wallahi julde nden si tawi nde tabiti ɗum jikkuji men ɗin ɗi moƴƴay. kono kaari hino moƴƴi kono juulata ngol moƴƴugol ɗon islam faalaka ngol. kono masalan ka julɗo kadi kono ka bonɗo jikku islam kadi faalaka ɗum ɗo de. ko ya wonu julɗo moƴƴuɗo jikku moƴƴinen hoore men moƴƴinen society on. haray en jarni fof en weltanike fof wa akhiru dawana an alhamdulillah rabbil alamin. Allah tawna en kadi ñagaro inchallah. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jarama nana ko haalaka fof wonde mawɗe liggiram weltnama joni koɗo ga ɓoɗo o yiɗo kulle guut furade waɗi ko haali en senani guut ko gande waɗi ko moƴƴi kono on waɗa ɗum fandade guut maɗam pour al jumatul hasani ko juma sunare. kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani. kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani. toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓen ɓe o nemini. toroɗen
joɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemi kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani kodi jangen itten majjere mo janga